Mbane tawa Steven Mwemane na utanu kwitho na kwingi na indi ni tulikandene onana ni WITU muthenya ni wa umuthi tusisie undu maundu mali ukite ndene wa mawithuluko maitu misine itu na indi kundu konthe kola tukwikala na undu tutona kudil na mona kwikala na mondo asu mabendu kite o umumbaka muthenya ni wa umuthi na indi ndene wa studio tuna mutabania muthukomi wa Ngai Pastor John WAITA no kututethesia kutanuka mondo anoneka na indi wisethia ni akwatiania ili tatu kende moitano waambie na neto TV nengo na otomani wako mukubi na nengwethe yangi usomani kana ende ethawe ne akuli okwenda kulia pastor na mutai wisethani wa kulia ketha no kwenda ochangia undu maundu mailie mabendukite undu wona maundu mailie bindane atine na oyu wisethia ni wachangia ndeno mitandao itu ya makumu kanilie Twitter @mutongoitvke director mwema otumite #amuka na ende ndeno wa Facebook ni mutongoitv kana Steven Mwema ende so kwatiania na ende okumanithia kwa utanu ni kana ende ninyo mone support kati wa andu ala mosindani ya kikombe cha personality of the year kana ende mundu la wikite maundu masio pio ndeni wa bandu wala ugukuna wea mwakani wa 2022 ndeni wa Eastern Talanta Awards na ende isune kumashakana ni mundu la wende na ukuna mawia alama okita ngosi andu mawia alama motethesia andu wisethia ende nemekala maisha maseo na nema manasendo siki bathukanio na ende wathithini wa mutandao wakwa wa Facebook no gwetha ende no kuona undu tono kuna kula na ende tuiminia bado ningwesa kutabia ende undu tono ngoni akula nika ende wisethia imwe ni twasinda kikombe cha personality of the year ko ende andika ka ubando na witabia munano ningotabia undu tono ngoni akula nika ende pamwe wisethia ni twasinda neta wa Steven Mwema kalibu ndene wa Kilungu pastor. Yes sir. Ata Yesu. Hey. Utwaneza? Doing good. It's long time since I see you. Oh, sorry, Kizongo, since I saw you. Long time. How have you been doing? Kizongo na mwe choki ya meli. Na itachavo tie vandu hamu mbasa nende. Homeazu. Tilezi onena statement. Yes. Una mawisi niwanda okay uwa mundu anena. Kizongo statement yemwe akaki ya Kiswahili akaki ya Kabila. So how are you? Yene ni muima. Ndeni ya muye. Muye no kusovete. Muye no sovete. Pamwe na ando mako. Pamwe na ando mako. Kiveti. Na ando alange yo. Na siana. Siana ni sovete kwe. Ni sovete ndo. Ona kwa ni musovye muno. Ambo na haukwako. Uko na ndoto. Aye nyingi mwene. Sienda unena ni wako. Onaenda ndateka itano. No kozove wa ndiye la wa sove we no ningai ahiye ningai onge uzinda mwezi ngai yani tiwa nzovere muno eweka na ndo alange mambendete kuonza lezi na ndingi muno mambendete we utola ndandi za muno ama no wanga yeweka lakini ni ndingi muno mambendete some good basi yewe mundu wakuna millions of people. Okay. You know, like your followers, no followers ingi. No mondo ala to followers koma kona abasi. Niki they do. No see, I want to be my pastor. Kwa mina ku make impact muthayo ni mandu. We say they onando need to struggle. Nyen we say ndiko senye wale to kwikala ukiwa mundu akwe kuma umundi for the next 1 year ndukathongo. What we do ogoka kutoka uthima ngwa tukonenga no yase nithi ngwesu wekiwe ni designer fulani na ogese thia kuma bu wendu kuthongwa no na kunwa mutangazi ya biashara kusalabu mundu akoka kwati ndona ngale tio so what we want to do to the dealership ya ngale tunda kunenga ngale no tembe na yo no yasia Raila. Yes, wacha ngale no you made kwa dealership fulani ando mehathi kuthoabu then ikiato pe ando mateza asiato sisioka so mundu zwa kuye ndukatho kiato ingi okekia na thaita wa some ita WAITA closet shoes by WAITA closet so ando makaenda ko muzeze WITU pauno mwana sono watu chenga lakini you don't need when a point lakini in fact even better still don't need ku madhambesa wake nomba you need kambuni wa mabati
uke okwete mabati ngase mabati ama umete kampuni ne wa mabati wa WAITA rolling mills simiti umete kwa WAITA cement. That is a rare gesture. Of course. Kama nyoka kola nini kene ndo mambo. Wewe ndio ndigana ke. Ukazie sofa zetino si umete kwa WAITA furniture. Bas. Yo kweli mwema wekito tupa. No, I'm for real. Wekito tupa life. It's once in a while. Kindu kiu it happens. Na in your context as ye kunetwa ni mundu. Ne WAITA ambaga na company. Ne WAITA iron box. Ndoro thina ina. Aya na dizemo ndo na. No man nondo ukamana on 5th of November. Yes. Ni together to yoseke kombe cha personality of the year. Oh yes. I want you to be there. So nukona undo ando menda amundu akona uya musio nakona nosu kona kula msezi wakwa nuke ngwite mbetesi yakwatania mwana sa director mwema life ukangwatania na kikombe chako. Anyway, kedia musezi witu na okedia chokoni chomonde bana mutongo TV nomba ya mawo on the mokamba na ndionde. I think also internationally because the most stream and na tabia me UK na me America Facebook. Yes. Ma sisi kipindi ke nondo this is any station ito na one of the best pande so then okay dia ne vinda ya samuno vinda ya siasa eno kaina dela ngai na tunengo atongi ala tunasa kuyi inondo so tuna ina choice cha kweka Tukitu vitu na mugie kwa chenye na kwa na mugie 6 na kunie kula 643 naona cast a ballot. Yes. Are you happy now? I am very joyous. Wewe na utano? Ni notano. Ni notano. Kana waseke kama zenyo sino utongo netina. Ndiwe ndaiwe mono ndo ina impact nene kola ne. But when I impact kola yone wako. Ni ukulia hii? Yes. Not uzikwa Ualyuku mamondo. But set up ya society ya Kenya. Yes. Mundu notetheka ne utongo ikana mundu atetheka ne biti yake. Musese witu ne kwacha we moima no na okeria. Na WAITA wa John WAITA. Neta wa John WAITA. We mutabani wa ni pastor wa kanisa wa na kanisa ba Kimangu before boys. A&L. Wabita Kimangu Kimangu boys band. Ayowe. Kwanza tiro ine tangwendo change bai. Kazi yo itonda kwetwa mwini wa ndanzi. Najua na ndo ngema ina ndanzi ya. Anyway, onuka etiwe ni sawa. Tuwa kumbe yange kanisa weta Joy Embassy. Webuzi yani. No wendeke. So mdoche also one of these Sundays. Karibu sana. Kenya katika society setup ito otongoi ula webo wa politics. Ndugu ma otongoi maingipe otongoi wa kanisa. Otongoi wa siasa. Otongoi wa siasa ni uteriasia. Sana. Nundu nyenene dhiwe binda ya kanu. Ya tengisha ketole. Kwa watananga baini. Hii none wa zamani. Ipa tu mune kotoa sisi he changes. Nundu imwe wa ile education yawe. Nundu you don't have a copy. Ni umoni mko. Msese witu mold. Mwana so adhi mononi around 20. Those aspirants ala mwenda mwana asa museo watwa ndi kwenda. You know I don't think that chapter ndio for review. Ibinda yu yatene. Utongo yu wakanu. Bindamo na umete na my father okasoko. Atwazela wa police station. On my father ndai we ande muno. Undu atene. Ila mama sunga amisi. Matumea mabuti mono. So matuma affect ya mono. Ai makuiwa bilingi ndokono. Wakibendela kile we maweo. Kono wando miwe na ina skali. Undu mamoni na kisululu. Na mini umo kama mongamia. Jini mzee toa kitambulisho unaitwa nani, bibi yako nani? Mzee wazee anaendea si songi yake. Na kwa hapo biwe. Biwe. Wewe kizo sel. So how long? Ekale for kwa chano ngale. Okay. My point here ba ibinda ya utongo.
lakini you different na un negotiate na muskali about an issue what we dia kiniki that is criminal offense that no ila mistakes or mundu ika baby otesi yuko utongo ino changia also economically utongo ino changia muno okay ni mutongo yuba we utongo ine what I can say there is a lot of change well change nene mutongo alika okay. Utona kweta either positive kana negative nyokulia puwa se ko negotiate na muskali yes pe bantu bambi bile asia ndizo nizimuza no wezi like ndizo ndo asia mina na mujitaki wapi mina no na kebuka abun munanambo kikuse kinene bei ni wale to mina na kenda ka mutinde mukusanije mwende na kumbe mseze wito so wazimu to me home no in fact ni police officers my friends land mambea pastor tyo zindu bandikitwa ni kuandikitwe tije twaandika kuandikitwa no to nena tafadhali ekana na ije to nena ina mundu mseze wito biblia inenete zindu cia physical cia na cia kibeba na cia kibeba but no ile to nena na mundu uzu na ti lazima munene kimbesa no ase nye wamenenga 50 twimine oba na ugese there inikito no thimbe ukomiona ngili 50 kana okobwa ose no mumine obuna mwikwacho ndonge na kukithela izuni ita corruption and then later corruption sini corruption ti kuminana na mistake ti guti kuminana nondo muina minana akita kutevesa. But what is better kuthi kunthin mbe wesa kwa ngili 50 kana webe silingi 50 mo that we genuine ndo ile toti nda wanganite onote genuine ndo ile tongana etekela makosa nigenda nukatsiokelele ndo wanenga nembesa kugeka yengene nange kwenyu nikina sinde musiki ka yani ukese ona tiki ndo webangite tiki kosa webangite na sindo ingo na otena makosa no othio okeke wa bandu no othio kaiba wisa na plus wizisia convenience ukwa nange wa masabu up and down onathandwe na makosa musese witu the fact it remain kana ekosa nekosa whether we nange wa masaa kana ndwana na thandwe na makosa lakini no kwa nange wa masaa na silingi 50 ni tono tuma utanange wa masaa wakati ndo no ti witha wa te generation ozo ndukolo kana character ni important muno na beba ola ubanda so we ambizi ozoyo una ikatwika muhimu undo ndebe na thina atukwa kune wakindu genuinely mona maofisi ne maserikali tila isi but mundu atena kick which ya ambizi yo okimchezo so ndo ilite ku condone that okay that is a stand in this country sa to thipambe ni ukuli ati tena wese there asi maitu ya base there watumba wao katumba mpaka ukakona na kanda ukiwa kuitwa na umundi kindo kiuno na ta chathelile nicho kila kichangie that transition mzeze witu miaka ya tene number 1 asiyela matweye ainge mayai na kisomo so matweye yake kamba kabisa na kikamba ile kamba na poka ba change asema ambisi skulu mundo hiyo some ndezo otwana ambisa kwa adopt kindu ita foreign culture kana tabia sia kuma kundu gongi na muno western countries this ya muingo we akana munegotiate ya we akana hayere nika umukwatithia kanega kona polisi kazi yethe no kanenge stress no ndo akya kama ngete nika izukulu nikese rights yako so because of that kwa adopt mituo ya this ya muingo kana mituo ya andu wangi aini wesa kwethia kindu kicha utumbula mwana njugita kithelete kithelete choni ni kisio kindu kiukupenduka msese witu mandiko mazia ya mwana nzela ya elite Biblia ndiye also kisungu ya spare the rod spoil the child so musemo wa musungu but ona Biblia ne wetete kusumonzio wa yamonzio tena wananga mwana kwa umwana ne waileta kwewa pe monzio na bendeto tizazi ondesi ya ukuna lakini kukuna koira abasa no mundu kuyana Biblia sia mwana ngaiwe ndete
no mutungangia kutungangia kwithai kwa munzu ona Yesu tene aithi maisraeli methana ndata indata ya imana maingi muno indata ni ya utongozi ya okuzia na kuna kutalija ni ukule pe one of emerata councillors yongena nake wa no mata ando ambe we kana kage kambe no akunie lakini kuma buo ka asia wenda kambe lo kuna siana na wenda kuna na wenda sa kwa advocate for kuna kana we kaone na kuna na kana kindu kiu ni kwa kana kalungalu musese witu na director witu mwema the truth remain kana mwana ozu ya interview pure modena African culture na African context onaita wa dark world black continent ko to that world to yaza wika first world kana ke atapu manani kaya wakena discipline nikese bala baichethangu nikese ku apologize nikese kwetela mwele wako nundu ku all resources indi zionde chobundise mwana ko mwana ona ndezi anything benene ambaye kala ushago ndoka town yese ngando kama zia nita maimu akase ngamuno pio so ndu isakotia munzu ko kana ni kali totino kaili tobuwa muno pio nikenda kayekale laini musio ona wendo correct kintu no kikuna ndia ona mwako utaombwa ndia ona ona la wambezwe fresh kwa mbwata wewe ya mundu akie ndu ya mabundi mamboye wala magi kaino procedure ya kwaka either ni procedure ona ndu ikia tiles no giye zimiti no giye floor wewe ndo kunangwa hiwa kuliende na mbona tumini tuinaamina katika mwako musio pe kwaka na kuombwa nikenda wake inginesa izune part and parcel ya dayo nani ukuli wana teloa activism no humility okesere mundu oneka aikuna kana aikekata tabebinda mwini mwa gospel unazita wakona wake wa noku nizunguku wangu kikata atamuko that thing kana ningukuwa na USA they know blackmail okumetandao nyo ndo lete kwa siu ndo lete kuyakana uno katele miano kananga activism mwisi mitandao ni yulwa kwa kana na kupanishikana we miona ngata na nemesio mzee witu nondo ka clip uno na kaonie mwanozu ne wekio makosa nondo akwigia kindu public nondo already where public nomba ya kundu media public that is in affairs uzi mwele wako na mwana wako ugwatu yonazia na ile zitu so no waegie makosa ona kuya mwana no moa nondo weme webina kila waweta na kanyu mwana muno kilikebeba na kiitha thayo Biblia sia hapa umwambio baindeto nela ndeto yailie na kina nela ndeto yeso tuika thayo ila ndeto yekala na ivye yeso mezana ma yekala na ivye ola ni Yesu ko ndeto ebina but kubwa mwana is very okay etha be ikosa ubwa ikosa no ando no mokumila ndole to bwa ndole te kwikata no then yakana sijucha mitandao ne in case kikesa kuoneka ando alama activists alama kwate kwasi musese wito pe kule unangule kuzo activists kana meka nesa musese wito the truth ne kana activists alama yabo meotetea extreme mwezi asiana nime uchange ya notorious generation miaka yoge doka manda generation yae ndo zaidi ya mwana ndenda tabwa nona asiana zawazi sainge zimbia I have a right to lisoma shule I have a right to do what I have a right to eat I have a right to good health I have a right to this so ona ndo mtabia daddy have a right it is not team makosa no sio sana sima na rights sio but the rights itapeta extremes kone Africa keka rights izune applicable uza kuthia musiai ena sindu cia kwa ya mwana uzu for example mwana ena right yako ya oigwe na yoa kwe mizita afford live ko ye right atwa ye musiai continue please let us be realistic okay nani okule pe tendency no yokitokese thia musiai ndekwenda punish kana nundu ndekwenda kathati in fact we were to some extremes okese thia kana na musiai
ni mathata ni na maine na kuma tene nundu ni wakakonie. Yes. So ndekwenda opanishikana nundu ndekwenda okakosea kindu kiu kiliata musese witu culture iende change. And this is one of the best topics. So you need to nena niwa nundu twa mo sisi ibinda imwe ne yokite weza ku society. Mwana uzu ni wailito kumana kana uzu ni musii wake na musii aya mwana for kwoseo pai musii wishi ya mwana wake nai unless eno satani ndini nube ya mwembe dha na zindu zio but musii true aya mwana kwa kumwende oseo. So wethe mwana athatanite na musii na ungua musii wake pena thina wa Mikalile mwana ni ill informed ndata gwa zindu ila right siago. Number 2 musii nake ni welekeilie. For example, ibindamwe nere kana supermarket na inya. Na nifani muno matukwa siana izo zikwe yasi. Tene musii wa ya mwana. Kwanza mukalo. Nende uyu there musii ni wako yao. Mami, daddy I want, I don't want that. Sitaki ndigwa ndaki, nyene ndaki na yatha paikeu andika mbeloya. Uziko Mikalile uziko ta satani wende waboko mwana ni uzu. Unethi musi supermarket mwana wake abanga enda ngali kakali tukale toto toi. Na kama sio kitu wa mtu. Aina kana kai anakakimania bunde. Kosa kala katoika akimania. kala kakali ke supermarket. Kakimania kama hivi. No maana musi yuzu ni na ati ya mama mbizo wewe kwa news usaidii mtoto usikizi mtoto. Na that activist you. Hizi ni activists. Na tisi paimwe sina understanding. Lakini paimwe si extreme. Na sio yeye tu onai. By the way, ku imagine trend. Amena mwana yake ka His Excellency no nenge we. Wa Inspector General. I can streamline some things. Nondo pe Kenya is extreme. For apparent no reason. Atake it was with your adopt a culture na character itavi at all. Karuthi kwa kana. So mwana osu was with the ya mmemwe mwana oi. Mama keka mwana ndo munenge kila kwenda. Aka musie manda mutu. Mudu yu mwana ile ndizina chao. It is not workable. So na iye mama osu, huyu mtoto ni wako. Toa hapa nje utandike. Kutandika ile hajaiona. Chuna yeye mpaka macho ivunguke. Na uache kula hivi. Huyu mtoto siku moja atakuumiza. Atachukua kitu akugonga nayo. Chunga sana. Hii ni python unalea. Itakumeza siku moja. Na hiki hata. Na ndosi adhika undane ambizio kuna timu adhinga amanda ndo kuvuliza. Na nejua ni wavulizie ndo. Wanao kitu wa mtu. Na ivangale. Ai mundu amutethesha. Nondo at the end of the day, pedave mess yesu nuo kwa. Na ito na ida costly muno nondo mwana for example akaiya kaumia kuonge. Wona waiva mwana we nonge kana sindu siene because of your nondo akwa ya nai. Culture ko change kwa culture na behavior. Kuyo manisha ko change kwa thugu. No ko change kwa seo. No pa musi no tekwenda kukosea kana utekwenda kathati. Nondo akakuna kana akatabio nai niko thata na kai muneni. Mandiko mazia ibugune ya verse I think it's chapter 6. Inyosiana. Mewi alama mse ndeni ya mwe. Ati msese witu musie ute ya mwana na meamulo na metala ya Biblia na wako ate challenge. Number 2 musie ukwe only na western culture. Ate idugezia ona kwa ili hata mbene. Yo mundu anenga enda yo longe hata. No metukinda value. Na yu Biblia ndia asia kana na nyu inye asia hii biga dhati asia na sezi. Nenyu siana mewi. Mewi alama masi. Nondo paude bobe waro. Okay. Naona kule. Yuko musie utendo dhati ya mwana. Ni musie utesi Biblia. Utaelewa Biblia. Okay. Kindu chonde chako. Etha ni chako. Loki sobilela. Ona mbemba. Saingi kwe mbemba we me yao ke mbemba ne wana ngaba ukakwa.
Anuona abandi mbeu na ina ya mubuko kwanza yuzi ambati mbeu. No ambe. Muno? Yuzi za baba habe na hitaji. Oya kana nazi. Niki? Ni yangu kana nazi. Na tu muzika. Mbeu ne ambati. Lakini wewe ya mundu aime yaka kwa imwe. Ndu be character utetikela. Onero ni mbete ata. Okay. No ngitho ukwange. That is a procedure na Yesu aendie galoni na ne galoni. Nikenda atonethie Mikalile. Aendie alige galoni na atale jaume. Munobyo. Ndaiwa mundomo ko komble. Okay. Trisonga nambe pe ukakisida ne musi utuki musi yambe anona matuki ya sio yu na ndesi confused ndesi undokoyeka na ewa sijui kana ndukake ko nikenda kaikateleme sijui no kwandoka ya nesa sese yake na tabia nzio mara nde kwandoka kuna either kaikateleme kana kaikeke ngolo kwa mundu lo in that state of confusion kana na ndese letoka yata there is some basic principles ila wale tomoteza nazo museze witu maybe nende unakwati family alambe you are young nyomo ya ando o anini ke miaka maybe wewe town indwaye washago wewe kundu kana western culture kwenda masome ya muingo makatoa kwatu wane oku undu wambe ndo nakutereza undu waileta kwa ya mwana uzuze kwithia ena Mituo museo undu wambe ila we musomi ya Biblia vengi angia kanisa umane Mikalile. Number 2 ndoka ekale basa na ndwala matangoleye ndoka ekale basa Biblia za ibuku ne Philemon kilungu jambe ila ona kilungu kimwe usi Biblia usi bantu bange kilungu kimwe Biblia ni mabuku ama ba mutsamwezi Tell you Philemon Paulo yandikia Philemon akamwea ningo kwisoba tamutumea osa Onesimus ta mudoko miyumwa ilu emwandikia tamutumea ibuku ya Tito Paulo ndandikia Tito amwiye neni ibetila ngo wangu ibundisi ila si amwika undu wako sobya misio wenda kwa kamuzi uzuneza ambao kule ywa mama ya WAITA siama sia ya WAITA no sio kwenda kwaya nikenda woi uthime wethi yone naite kana ni sawa but ukethikisia butene wezaithia kwa indaya muno ona mwana umunini aenda ya neve mwana ndasongela ngaive in fact ithia mundu akilasia oka ngawaiga mbothela musiuzu lakini wewe zaidi ya mundu wabika twana tuthekete tuizia katuni Tom and Jerry kwanza kaipa kayamba kalogele meza kana kaiziku methe kayoza mbanu na nende wabika kuma uyani ndozizi ndo ile baba ibyocha baba ibyocha no se wewe na mundu ukota byondo ko ile tena no sio mundu wa muhimu au tabi nani kule tasie ti musi wa muitekelie no ando ma kawaida tumeto ma kawaida na ugesethia our TV la tuna it's lifestyle line TV la tuna yani smart TV kana no lika USB flash disk kana na tulika YouTube na wesethia mundu ena kibeti chake badhila masiasia ino sia kawaida sia kina Diamond hiyo ando ama ituma ukambani isino sio masiasia they live in that lifestyle but you mundu kana kake no sei na confused so kuma oyula kana kake kusosalo chaka bingwa medho okay nye ningwala mbathi no na ningoma ndakela ke boso ndiuku anondo I understand but kana kane kanini na elako kuka wesethi akakaina mbathi isukela bandu na nike kona lifestyle la yebu so I'm okay with kuzisi mbathi isu nena kibeti chako but you ne confused elakana kakona nebai yo ngata uka content yeba TV ni yuba utona okikuata etha muna tha ukamba thisu na kana nikane neba no kwenda kwenju kusisia lakini no kwela na ukaikoelewa utona ikata muzeze witu pe friend wa onambia binema anatembelea friend wake okay na yethia ndaso maisungae na muka na kana ko kanini byo wathi utrediete muno
wakikamba kunguluka ene wathi ni wozo makungulete vyo na kwangala it is not ndiasia no thogo nondo already mwini uzu ndaina aine yao na itumisi yake but twalika cia nani mituo ya mwele muciacia witu mwana ni mundu sensitive muno nondo mwana uzu eana akeka undu we wa mwonisi na no seo musei wa muthembozu ethazi azizu na weti wa maybe ndaenda kanisa maybe ndaike yazi ndo cia bundi wa kanisa na whatever kolia ando wala ako kwenyu mwana ayawata tene mama kwe yata nisi mama ena TV wadewa it doesn't matter TV ndio gete kwa nani in fact TV yogete hoteleza Mikalile now you in that setup ya TV is you but you TV you set up is yoke mose you know wana ukwananga mwana nondo etha nda anangwa kwa hiyo zindu ingia ka TV si aitona kutuma anangwa and by the way onakwekia miniskirt kuina mbezi oyu ona mwitu meke atane otukola tukubi yayo swag na you nenda bukwa TV tuthoke mbathi siba so museja witu onetha ndui bata na thayo wako enda mwana wako nundu wa miaka yukite nundu otepo mwana ucio akethabo nezu ni generation yaku pepa ula umupass metuo ila umupass nayo keana nayo and I am sure paimosia I sound wetekela mwana wetabia nthuku mera amea kale muno mutume omwana ethie bandu na malija mwana nundu amwethia ndakuja skara amo malegite mo malegile ote wa kawaida lakini wewe akijiwe ba wasikala unaona ina mgoli ndi na wembana no guzambe aje nyeni nguzazia nyena nangiwe ndonde anangeka kwako unaona kelanda na utaje msiwa mthemboso please manakana peone no okay ti ndo ndo mwene sa lakini you mundo ya confused nyini nethukisia kisinga yes na nini wa mwengi thukisia kisinga yes. Lakini ndikwenda nondo nyini nesikala kikuinobu so ndikwenda mwana wako ayosa Mituo isu munini na yona sindu isu so you nege kwithukisia mbathila nethukisia ibindesi yonda makabike miaka 18 kana nikata museje witu what I can say tizi ndizo nde weka sia kutethia ingi weka itethia ndo mako keka nuwe weka is okay lakini nondo ando mako siana ziaku usi wako with an value on a society on a mwingile wangu ando amumekia wekia not because of you lakini society perspective iko sata that's why I'm sure ona mundu ndo kaba show no ya wa address in a manner it on either ya public appearance kwa hiyo ndo ndo notedia musezi ozu sindu imwe akanasyo ndo iye ya mwana ozu minile mwe ina bedroom kwako wena mukau kana nziane kwako kana okola kuilap kana okola ku conducive lakini when it comes to babikazi ya nani yako manaka na kila obanda mandiko mazia ukakeda no to yuma bukwa siana yo kana ka ile to thamua ka bicha miaka yanata kola mu bedroom is it by the way the culture behavior and onge mekala asiana sio muno ngina ikiana mzeje witu kila tunena sio muno ni very important nige jamana muno and onge mekala asiana sio nondo ibinda yatene ndo ma innocent nondo maya kunugete metho nondo amaliwa la meo ya izitene waiza wali ando mayenzenga wiki moima so I am sure nzenga inzeo tindogo but change kila kietwa nzenga tio no muna mundu la we indom na chips wazaidi amuyosu in a different heat na change twandu atene twazia watu tubingete metho ibindayasa 2-3 days 1 week so thamiende omonde kutwana tusalugeti so thamiende musiaisia witu mwana athama wa mino win mwana that is first month to 6 months ni advisable umuthamia nondo with maybe wena muthokomi ethandu ina muthokomi nuwe ikala mwana osu up to 1 year and thereafter mumanthia katanda
na next room akindwa mugana intervals next room 1 year akindwa mugana intervals kumusisi na etha wena muthukumi 6 months alire kukomana muthukumi amanja wa kitanda mwana amanja wa kitanda o room isu kana room ingi amanja wa kitanda room wa usu amusei okay lakini kitanda different au mahali abika mwaka amina mwaka then no mtu next room yes sawa aya mwenda muzezi watu iko nete neza na indi nenda wisema otuma magusa na mtandao ni WITU wa Facebook na indi iyo mbanene ngotabya indi ondo to kwika nende wisethya ni twakwata ikombe cha personality of the year 2022 wambua nduku wasite the pastor munoto wa pipeline transami tumusiaise thank you Joseph Jomo can say good morning to you from Tuda Mombasa County 001 tuivamo kabisa na indi Katombiote band Alex Ozeti mgote sana ova mukuru kwa njenga Kanairo present na indi ni muvyana anda yanondo wakwenda na kusaise kilungu cha muka mutongo TV ngwa tuni amukamba tunene ya maondo mebata muthanyani wa umundi na indi nina otavia kana ni nenge to nomination ya kusinda personality of the year na indi kwa mundu lokonda ukona kura nikenda ende wisethia ni tosa kikombe kiu ikangota visi nikenda ende wisethia ni wakona kura yaku na ende kindu kimwe walitoa na ende nikana kura imwe ni ku cost silingi 10 kokona na ende ye cost ndene wa M-Pesa nikenda ende wisethia ndona get confused ende wisethia ndona manondo bekwe kwa na ende ngota visi ondo tonongo ne akura ngatweka personality of the year 2022 na ende kinokelo kweka then wa simu yaku wekia star 250 star isuni then baloko na simu star 250 star na ende wekia 44 na ende wekia star wekia 312 306 star 250 star 44 star 312 306 no wekia hash na ende wekia hash we call kana ende wiko na nikenda Ethiukange na mino Ethiukane kwa voting for Stephen Mwema in Eastern Talent Awards 2022 na ende wamina kweka uye kwa wiki number of votes kana kulila kwenda ongonea na ende na wiki kurilo kwenda kure mwe i cost silingi 10 na wiki kure mwe 5 ile kula yana kula ngili ilo kwenda na ende tothi bamwe wiki kurilo kwenda kuongonea na ende wekia no kubine send na ende wamino bine send no kwewa payment via M-Pesa kana ende no kwetha wiko na kura situla kwa M-Pesa reply na one kona nyakana pay with this number kana ende wikona na namba su wikite na ende wo mabu no kweta wa request ya kwekia M-Pesa pin kando isetha no amina kuna kura ya ku wamina kwekia M-Pesa pin uzaethia ende wamina kuna kura amina kuna kura no kweta wa SMS kwa say thank you for voting Stephen Mwema na ende wisethia wamina ngoni akura nikenda ende netweke personality of the year 2022 then wa Eastern Talent Awards ende tosa yekombe nondo awiola twende na kuna kila muthenya wako utanithia kusomethia na kumanithia thani wabetwa Anatoko manendeni wa mtandao wa Facebook kutoka yangange wana kama nondo utona kuna kura ningo saitha ende twende kwa yange wisu tuisonga nambe ipasta hii tiobu tuke bakwa trousers siaka nisietie mjadala muno mpaka mjadala weso dhala yoi ninzio msese witu ndia sia trouser ni ndogo trouser ti ndogo meki kana akameki kana maikeki aka no make it depending na where for example ndo isa criminalize kila kintu ona Yesu ni wa kiliengo hivi nda sabato kwanza la kutailite na ndo mateta muno Yesu ni wa voice mundu na manenge example yengoi ya kuyalika pe scenarios ibikao kasa kwethia sindu mwe no weka okay ndo nataka nini ndo awea kauni no se paina thina mundu yake paina ila trouser kila nasia nombane ya mwe menenge nda ya ila
ethando ikia trouser kanisa ne tio kumaanisha na kuonza ti usio aye kuonza no wiki for example we wabi woleza itwita Kenya Power wiki ya osikati nigana tuziazia therefore ko wiyolo bena bina no wikite nesa trouser wa musio kanisa ne ndiye sawa kwa ndokeko depending on mabundizi wala umengone yaku undo yaneta Kristo none kule peke ngenda kukulia kiteba lakini chambo kia kilini mabundi ni moka kanisani alama kusobi ibela buka kanisani ndene kana kwaka na nne makusasia na machanga mshewane kawadhi ka ndawa ni kule ila mebuma kwete kwikate kwaka ni malete kwithukisia ndawa na maka kusirendo kuma kusasia ni kana machanga mukema kuna wembe tukimetoki ona mseze wito ona satani ila wendie tu ni wamanie tu Mama ni etu ndeke yanga. Ndio boya loza ako ne yob. Ko yanza no is about permanent. No azioga ko lo to wa. Muzeze wito person otesaika sana. Onetha wena sata onatha nuwe satani. No ne kule pasi medhukisi radio kilungu cha ba mid morning. Medhukisi radio ne kando se ne machanga mukita makite. Yes. Na baadhi no sio kuna kibulani. Nondo mondo tiwo wenengeta we. Waka kanisani wekala ndo kanisani wili. No, that make it a radio. What is a radio? Nundu me territory ni ene. Me ili amba di tofauti. Na nime utabwa. Na nime si. Adama yisi. Nime utabwa nundu. Ni free kutabwa. Ni mailete kukwati radio. Mailete. Tusonge nambe. Pabikiwe bawe say their girlfriend, boyfriend, no kendo cha kawaida. Ni kendo cha normal. Mondo na miaka o 12. Peka na noni ya US ke na miaka o around itatu. Kasi ai nyebubo bikamwanya kone na kolea o menikeletu nyama kontika atwa ni break up nene kuniwe we say the nene wa na kone kango ko au mema manenge break up ke na 3 years so pa bigwe we say the ntwa normalize kendo ki muzeze wito number 1 civilization kuongeleka mo umani ondo ando monge number 2 population ondo ando mongeleka wingi no eta udhogu tene ando maya nini ayesi sindu bingi lakini wingi ugaoka ete maundu wangi madhuku na mausio mangu number 3 borrowed culture mituo ya kwete ya kuma mvisianza number 4 satani eo yani satani eo yani pio na yo no thuku number 5 sindu taizuzi yetawe nondo ando make it a decision pamoja na technology na change ya civilization decision ya mundu na siasa Nigeria ko mundu 18 years nyewe ya mundu sune machua no I engage sexual consent Nigeria ni limit ni the umono age gap ya sexual consent I think it's 14 years Nigeria if I'm not wrong either 12 to 14 imagine mwana wa miaka 12 allowed whether amanana na mundu kimwe. So with there also number 6 policy yambe. Okay, so nambe so ndozo no doku monopyo. No director mwema museze utu no doku. Kwe mundu no ente la eane. Eane umachwe. Paune genda wengeji. No ni okule ba mundu kwesa kokotwana ena heartbreak ekomina nana. Yes. Ni wa heartbreak yambe yakele katatu aisa kutwika no divorce it twase tumete in layman's language no divorce it mala 18 kina impact ndino amotwana wake kina impact mno mundozi akadha reference sindizo ndana ogwete mundozi agwete ni wati ndu hili ekana na ayi mzeja wawe na ndoto stop me break it zianata ndiye kama kina impact in fact mundozi no ametuko mono ndekala maisha matemake nondu akakilazi wawe ko ndo akaligana what happened ndoka try life get into life number 1 boya ngaya onenge right partner number 2 ikala kanzani na ikala na atai na ndo engage. What about no normalize cohabiting? We say there it is okay and maitwa anete lakini mendo makambe ya kwekalo imwe makelemo either makeso tani sia makathi bakesa kukonki kana make cohabit make kalo imwe mpaka makeso twana aspect no ya kwamba kuikalania na maitwa anete yo na Yesu wimiona muzeje wito osu ne umutu omuthuku director
ni makosa nondo sinduzi yokie nondo wa kuongera kwa andu tene culture ya mukamba na andu alangi mwetu abikia kutwawa ni wosa wanike mwana akaosa na ndatu matumia basi babe mbuyi yenyu bela yenyu tunatuye bandu na mayoka mainongo cheti na mwetu ndatwawa taiko tatithia Biblia ni clear Mathayo 19 mende komeacha mundu ume akatia inya nethe na ndandamana na muka wake. In fact Yesu azia no mwasoma kuma mwambeyoni undu bailie hapo so akatano kothea no mwasoma undu kwailie mundu ume kana mundu ume akatia inya nethe so baikindu gira cohabiting izi no mituo ya mundu na manda kana no match perfect match ndu so kwata kindu perfect no perfect ya no perfect ya no mundu umwithia mundu muima ko I advise wabikia ibinda otwana maikeke mundu kwa university I think you know this go university we say there kila mundu okay or you in fact met couples the couple isu couple na no kona maishiriki mpaka anniversary na me campus yitu na miile kumatwa mbio ko twe couple one year kindu kiu ni chokile kana ni nyone civilization kifuelewa ni borrowed culture mituo ya kwete na nokona twisi organize tusiokete azintukasi yoka kuisethia kindu kiu nikiuthela kana kika kwende musenje witu undu niziaitie tizi kuzioka kila kibo ne ando man can decision to yeka kiu person kangu twa metuki no ando ano culture no yai I can do whatever it takes bora ningo kwata mbesa no ndo be story tuna inekitu ni one of the media stations mundu humility akase when wa Freemason make my story no ke ando pu idyo ma comment ite ndo likata ndo na kwikata nyi pa yondo chao ukesethia mundu no kwenda kweka whatever it takes kukwata mbesa nacho kendo kiwe cho sata kendo kinu makosa in fact mundu sina moni na ben no nezio weto ingi ndazia no aiti my friends mundu andato izu in fact I lete kwazia pio uzino mundu anyway ndo kwa free will ya ndi eka ndo kwenda but ni wrong it is not our culture mu Kenya na mu Africa ni mundu ukea ngaisia siekamba kana ngai wetu era wa kanisa ukesida mundu no so onether ni mundu mako scam ndo onether ni fraud onether solution no kwenda kweka whatever it takes bora isi na kwa tambesa that is very wrong in fact serikali ni yalete kwikia mikakati uweze kwethia andu amwe meuzoewa ndizi ni katiba ya Kenya sometimes kale kele yomono kwa sababu ando makeka andu menda ni kwalete the queen measures and ni bata na ndeta North Korea North Korea ndo kage ndo kila wezi ile kiseo kwako and that country even though it developed muno to South Korea but that strictness no nzeo ni etai ataba mundu kwika ndo kwenda number 1 ni kwetha ndo ukiamba number 2 atongo iwe ni wendi greedy enda kala maisha maseo lakini ndenda itela na ndenda ikiabitira yoni enda easy life cheap life so mundu uzu weza kwethia eka what it takes abiga bagu no pa tuna Malaysia you say that it is okay ando matatwanite okay ni sawa ando komana kimwe kana kama ndo asu anyhow anywhere it's just okay museze witu kitu migela kietete zindu taizu ni kwasa moral values mituo ya tene kana strictness ila yekitwe mwetu tene na kimwana ni makia muno kwa engage tabia sia kumana na kimwe nginya mabikie level ya utwana nundu maetu lakini oyu zaithia inya nethe no athei ona meo nomba wethio maigizia no bunomba kibeti gikome o mo bunomba na mwana emunini mwana ola mugwe yabu na kino enda practice kindu ndo jona no ngina to change to sioke kwa respect ya thayo na mituo yitu lastly pe story no sia LGBTQ okay say there even the former president Uhuru Kenyatta wa US no akulilwe as of now is really a major issue in our country to deal with poverty na kiruto athiukulu I quote the same no kendo kiuchende na kukela okay say there ando mamo ba umone mekwenda otwana na chikiu kietwa ni chao na how do you take it in fact I wish pay time nikanene yake ndo in depth okay and the appeal to His Excellency the President my President
whom you know I support. Daktari. Daktari. But mkindu kietu ni undu andu kwasia na moral value na religion stand that you know. Nikietwe nundu wa number 1 tabia cia muingo cia kwetu ku, number 2 kwasia tabia cia Mikalile, number 3 kwasia ubo wa ungai that you know. Sindu itatu very main. Very main. Na cha kana and strictness ya serikali. No niona World Cup ndo maizie. Stories ya LGDP mwetwa basa muno. Ni ita LGDP kana ita LGD ni kolo LGBTQ World Cup koya maizie ni kataka maizie mchezo zu mwetwa basa. So it is good. Lastly, tumene kindu kiu in time. Lastly, kuna pressure ya society. Ukese there penda expectation. Ukese there social media no kona mundu no surprise we nangali na no lislende ke mara mundu wa age ya ku expect we the achieve it na ki mundu ina status ya ku mutangasi kana mundu andikitwe ena expect wa ku the ena ki tutono deal at na pressure ya society na expectations sizo. Number 1 andu mabundewe mambo maniwe thayo ndo apenia equally kwa ndonde. Number 2 ando baiso kuongela kindu makonangia makobiga na maimo kukunangia taigi ndo makuongela utageta bitira yoni. So pressure kindu tauni kana tudili nacho ando nimenda kutabwa in the society nicho kitumia ndo ingi mayenda olika na freemasonism mlume wa bembesa ave udhui nekenda mekes thayo wena fame. Society ni kondo maniwa kana thayo ni from step to step. Isu niyo maumbile mangai. How do you measure success? No success ithimana ithimosego though. Pengwa is a unit to meters. But success not in terms of when I'm saying in terms of values, in terms of what you stand for. It's success to little in nachao. Number 1, mzezi wakati this is a success. Success ni a level ya value where no meet needs yako. Sia value. Bas. Very simple. Kato sisi otomani ni kandato mine. Kwesa la mtandao ni WITU wa Facebook. Charles wasichie niko tune from Machakos. Kemikia salimia Pastor John no siokwa kutando. Thank you. Kelvin Praise wasichie my brother Steve Kino uchosie nrokosa. Amen. Kethi ya mudhuku miwangai muno. More grace, we love you. Thank you. Naindi bunduki wasiti tune from Mombasa Meritini. Ngethesie Pastor muno, kethe Pastor muno. Ni mufiana na yetu Amina Kilungu na indi tuimene ya muthie kangu lilikanie wando to na kwikanika na ende wise ne tosa kikombe kiucha personality of the year Eastern Talent Awards ngenda pastor atunenge ndeto ya muthiani kana tumine Kilungu na indi ndeni wasimu yaku ni star 250 kwa metuki 44 star 250 star 44 star 312306 hash star 250 star 44 star 312306 hash naende oiko na naende wamino kuna ana wamineo bini ya call no kweta wa voting Steven Mwema in Eastern Talent Awards naende wekia the number of votes iloko ndongonia kure moitha ikosti silingi 10 naende no wiki mo ilitatu kenda 10 yana iloko enda naende wamina kwekia kura wiki send naende we reply na mwe pay with this number naende we say there ni watu mia namba esu na amina kweko no kweta wa request ya ondo utona kweka ukaiba nikaenda we say there no amina wiki ya M-Pesa pin yaku na we send no amino send no kwetha amina ende kukona kura nikaenda we say there kikombe cha Eastern Talent Awards neto amino chosa naende pastor. Yes. Kikombe tuikosa. Kikombe tu no rosa and I should be there. You will be there. I think I should be the first person to vote. Yes. Yes. No card, no vote. We say there. Obviously. And we really support. By the way, no winning Kikombe. Of course. Amen. No fit. When I was support, including some people to Tamese. No, the card of Yamonozu officially. In fact, I have a feeling that Koreleke the Koneto and Nembingo Monosio Sanis. Of course, it's true.
Nundu amino kitangosi ando. Maundu maenda nesa. Nundu adhimamu no, and especially etwela me manda. Weka. No madhimamu. Kiwa mbizia mbodi. Zine fact. Thank you mundu nona kendo kusaka ketia. In fact njenga twika musezia. Musichana wekite ngayibite hiyo ndi. Tall and handsome. Je mo ko liai. Kikombe kiye kikabangula wano. Anyway, pastor tunengende to ya muthia. Musezia WITU ni asante muno nundu wa kwithana ithie pa Utongo TV. Ngaya kwa thimo muno any culture, any behavior wona the change kwa kwetoseo. Yaite uthoku behavior isu we yalite unkamula. Andwe kala wesi kila kesio. For example noni mundu mukona isie pando I think social media and then sindwila sio kusia kuomba hindi. Nundu anoni vera sindika andizia aja David gizi advise ya mundu ndake ndicho kusia. Uweze kwethia no kutelemia anatesa kabisa. Anatesa kutesa. Nundu ena bad influence. Ni change lakini kidhuko. Mwishowe mundu uzi yatesa na ndetesa. My point deva, please adopt change. Sisa TV ona make ile yangwa. No wiki ongwona that ndasa tateni. Ongube lakini inanda ya. Tingwa yokweta kwa sababu not when Sudan. Ndona ndi lumna sanga mono. Is a change itenzeo. Uzaidi ya mundu no wene ngwa yandini. Kwanza watu kwa make stalking and especially ladies. Awome mazukiwe matona matoma nyo ebu mongo. Yani very bad influence. It will need society in a tap. Okay. Ona maweyane, even maobisini, a good change. Okay. Mando baundu baile no so vite. Muzezi WITU bai banake. Yes. Yes. So kaya to tevye to then a good cultural and behavioral change. Thank you. This is a yes or no question. Yes. Tweketa tu kana twikeke. Twikeke ona banini. Mwana msesi ni Mutongo TV kwa tuna mukamba ni muvyana ndaya kwa MUENI WITU Pastor John WAITA na ende kwa onde alama atethesia kwa yanga liko ande ne graphics eta wa Liz na ende ne Liz wakishe Pastor no aweta omanthe mundo au twae Joseph Kitheka ni reporter na ethe wa mundu ma play out manthe mundu mutwae ana mwema na ende kasanga ni wa kamera kumanda mundu mutwae na ende ulonge ngulano Jonathan Chumwa na director wa kwa manda mundu mutwae ikenda ende wisethia mondo nimekala nesa Michael Otesi kiaba ni muvyano ndo wasesia tukomana saa muonsa ndine wa vilingi wa mavo ende na kuna kura tusinda ikombe cha personality of the year na ende twithana saa muonsa kwendani kwa MUENI kwa WITU wanesa